Selamat pagi Pertiwi, horas dita salut na medyo joman kita kerina. Jadi adong masa detik kidangi, sada rombongan sian kota Pekanbaru lau retreat tu Sumatera Utara. Jadi marbus doha lakon, bus AC, alinon toilet. Dung di tengah dalan, adong masa dah halak ngacitian butuhan dan tartau bekan, baujung nga gabi malu sama angin kecil. Angin kecil alias mutut. Indah kan, ele bau. Bataranggo matong tua kahumaliang. Ali akadongan nakan atari pasip ma. Ay guarda pe mutut mulai patakan hanong gabi baru maila kanino. Dung 10 menit nai dangi yulak ko na matodong usi mutut. Ali memang dakko mo tadang anong lauro hana. Madok ko to subira sa baredi kan. Indah kan. Babau na, ubaw masyan sinakin nga ni. Nga mulai be holson be kadongan na kan. Murang aja ro memang John Patero memang namuntuton naman be kadongan na kan. Ano itong no di pasip. Dung 10 menit na dangi. Mamutuk mausya matod dangi. Bataranggo man satu subir. Satu subir. Lawak masubiri dangi. Isuko ni mana mak. Jadi kamu namutut di bangkaku. Dah kadang naon na bangkaku tuh kan memang nang mutut memang kalau alamat itu namutut kan. Ujungnya ibu tamu do isi top supiri babusi. Hola naik patak kason isi namutut. Ala memang silgin do pakilalan di mana lagi. Masuk memang turuangan di penumpang nih. Ayo sudah mau namututin kan. Dangarong nama aku. Saya yang sukun. Mulu dangarong nama aku. Ikondang marhusor buso nubain dari mana kan. Ngajutir lah. Jadi ujungnya babula may mana tuh bangku subir. Ali sebil mar bete-bete mana kan. May dokon sugiron. Memang lubang itero memang nabututin na kan. Ujungnya ibu tamu do tersinggung mamatay. Bajong-jong may mana. May dokon ni mana. Hanimu lubang ite ni muau. Gawitar foto. Bayjuk pangisubiri mamatay dangi may dokon ni mana. Kan memang natohono memang nahurok ko ni memang nalubangi tero memang namututi hero ber kamu butuh keluar senigung. Ujungnya ibu tamu do dan gue bepa kar sama taibe ujungnya gabi pahudul do gabi mailai mana. Mulia lanjut ke mana berbeda hulan ala ni mutut dangi kendang no gak song ni. Mau nih. Selamat pagi Pertiwi, horas dita salut na medyo juaman kita kereta.